Ekitabo kya Zaaburi essula ya 56 okwesiga Mukama n'obw'abazigu biitu barabe ne batuhiiga. Aha mukuru w'abeshongozi ahirako eririkwetwa enkombe. Zaaburi ya Dawudi erikwetwa Makitaamu oba Abafilisitiya bamukwatira gaasi. Njirira embabazi ayi Ruhanga ahakuba abantu nibenda kummera. Izooba lyona nibandwanisa nibanyita kubi. Abazigu banje balenzi izooba nibenda kummera ahakuba abari kundwanisa n'amaryo ni bingi. Kundagume naatiina ninkwesiga. Ruhanga aryampa okusiima ekigambo kye. Ruhanga niwe ndikwesiga tinditiina. Abantu buntu nibabaasa kunkora ki? Balenzi izooba nibahindahindura ebigambo byanje. Ebiteekateeko byabo byona n'ebyokundwanisa kunkora kubi. Beeteerana hamwe beesherekire nibareebereza ahu ndikuraba. Nk'oku bagweriire amagara ganje niwe bazimurre ahabw'ekibi kyabo. Ayi Ruhanga omu kiniga kyawe otuura ahansi amahanga. Niwe omanya okuzengyerera kwanje otamarira ganje omu cupa yawe. Tigarahandikirwe omu kitabo kyawe. Aha izooba erindikutakiriraho abazigu banje baryagarura enyuma. Ekindi kumanya n'eki ngu Ruhanga ari aha rubaju rwanje. Ruhanga aryampa okusiima ekigambo kye. Mukama aryampa okusiima ekigambo kye. Ruhanga niwe nyesiga tinditiina. Abantu buntu nibabaasa kunkora ki? Ebi nakuraganiise nshemeriire kubishikiriza. Ayi Ruhanga ndyakuha ebihongwa by'okusiima. Ahakuba okiha amagara ganje omu kufa wazibira ebigyere byanje kuteerera ngu mbone kugyendera omu maisho ga Ruhanga omu mushana gw'amagara.